Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako skinuti survey sa nekog sajta. Ja sam prije neki dan tražio serijal za Demon Tools i evo šta mi izašlo. Kako skinuti survey. Pa stisnemo na tastaturi F12 i idemo ovo četvrto ovdje. Stisnemo delete na tastaturi da obrišemo i ovo ispod njega. I kao što vidite survey se izbrisao. I to je to u ovom tutorialu. Nadam se da vam se sviđa. Ako ne možete skinuti survey sa nekog sajta, javite mi pa ću ja da probam nekako da vam pomognem.